Hlulani mfano almagaisa aini kama ungamsaba awra ya kumembiri nhlekani mingisiro mkanalo na FM na kuhlekanisa kolonga ngisala stitcher shurko nhlekani lo namutla irabo naro siku hileria rabo ma kumembiri ngwe ramwetile ya mauri le mara magidmbiri ma kumembiri mune mina nikalanga pet matebula ngwana rsimato wa jimo shtango mashingetano wa chajana makuna la wandandazi kutisala ngono ko Afrika wa bula kamgana lo na FM kutisala wana twi kusukala studio 2 apulukwani nhlekani lo mingisiro mkanalo na FM timhaka ti tele leswaku wa swi twa ku tiku hinkwaro ro hi timhaka ta ku ku na timhaka to tala leti ti lavaka ku va ti vulavuriwa hi ndlela leyo se hi ta ku nyika nkarhi u nghena u yi bela riqingho nomboro yale ya mahala ya 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 kandziyisa wa wena u nga hundzi minete naswo tiyisisa leswaku laha we yi vulavulaka koho ku va ku ri wehe ntsene u vulavulaka ku nga vi na van'wani lava va vulavulaka ku ya amahlweni ai ku tumingisela mkanalo na FM ku na ntirho lowu nge le ku yini mahlweni a khoto ya vumbiwa la i ntirho wa ku lelana na muahlurinkulu Chief Justice Raymond Zondo ntirho wolowo wu ya mahlweni hi ndlela yaleyo se i la vanhu va nge le ku languteleni ku la ta vona ku se loko se va fambili ku ta sala ku va njhani kwele ka khoto ya vumbiwa i swin'wana swa swivutiso leswi swi nge le ku vutisiweni hi ndlela yaleyo ha ri tikhoto va MK lava va nga hlongoriwa va ye khoto namuntlha va vilerisa swirho swa MK leswi nga hlongoriwa eka huvo ya endla milawu swi ye khoto namuntlha ku swi ta mavito ya vona ma tlhela ma tlheriseriwa kwele ka huvo ya endla milawu i hoyi leyi van'wani va nge yile ku endlekeni loko hi vulavula hi vandla ro fana na ra Mkhonto we Sizwe Party hi ndlela yaleyo wena u ri yini kwalaho nga koho a hi kuti mingiselo me ka 0860002543 hi ndlela leyo ta va hi kha hi kota ku va hi vulanguta timhaka to toleto kasi ndzawulo ya xikaya na yo yi tivisile leswaku nandzu lowu nga endliwa malembe ndzhaku ku va ku heteleliwa ku hehliwa leswaku mana khale ka van'wana lava va phikizanela ku va van'wambhuri wa Afrika-Dzonga loyi a nga hetelela a suka va hetelele swi vonaka onge ti ku ve na vukungundzwani malembe ndzhaku hi lembe ra 1982 se va nge ri ka vukungundzwani byelebyo ku na vanhu lava va hehliwaka ku va hoxi xandla un'wana wa vo veri vile ni hundza misaveni u hundzile emisaveni se hi la nga ta swi vona ku timhaka ta vukungundzwani ka ndzawulo liya ya xikaya ta ala ku hela hi lava ku twa ku kumbexani hi nga kumana lava va tirhanaka na yona ndzawulo liya va hi byela ku kahlekahle swi kota cinca yini loko hi kha hi languta ka xiyimo xa muxaka wolowo eAfrika wa vulavula ka mkanalo na FM makomba ndlela 0860002543 u nga tirhisana mathebula tp@sabc.co.za hi ndlela yoleyo tiri ndimhaka kwalaho nga koho a hi ku tumikiselo me na ri teka riqingho rero ni kota ku twa ku mhaka leyi u nga yi khoma yi nga va yi kha yi famba hi tlhelo rihi naswo yi vula yini hi ndlela yaleyo kwala ka mngana lonene FM makomba ndlela yimani ta ri teka riqingho rerane a ndzaka leswi andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula ka mngana lonene FM kumense u timene tintseni bile awara ya kumembiri a amukele nun'wana mingiserelo nhleka amukele ka mngana lonene FM nhlekani Aye. minjani Yi pfukela njhani? pfukile Yi mere timhaka tingani n'we mina ni Lucy Ngobeni Botet. Ni suka hala ya ka Mngongoma. I yin'wanyana ya village leyi yi nga ta benefita ka project leyi nga ku teni ya Carrot ya about 29 kilometers. Yi suka ku aka Mageba ku fika eka Makhubu. Swi nga leswi project yi lava ku sungula contractor i tivisiwile 12 May aka un'wana wa muganga lowu a wu hlawuriwile ku hosta ntirho walowo wa ku tivisa mukontraktara wu fambe kahle va hi byela leswaku ka ha yimeriwe work permit ya mukontraktara swi ta teka ku ya ka tin'hweti tinharhu leswaku a va yi kumile kambe communication yi ta va yi ri koho leswi va kombela swona eka community i ku community yin'wana na yin'wana yi hlawula i vayimeri lava vitaniwaku PLC committee va ri vambirhi hi community kusuka eka Mageba ku fika eka Makhubu swi endliwile tiko rin'wana na rin'wana ri vile na vuyimeri byimbirhi lebyi i mukontraktara a complete swilo hinkwaswo na vona mayelana na mafambiselo
recent moment ya kuma leswaku work permit yi ready mukontraktara i karhi wa tshunela la a nga veka office containers ta ye a ka rin'wana ra matiko lama a ku ri ka Makuva a va vula leswaku wa identifya site la ri nga ta va viable for yena ku kota ku tirha site yi tivisiwile leswaku ri identifyiwile ku ta va ku ri Kambehla la site office yi nga ta va yi ri kona se lexi landzelaka ku fanele ku va ku xiya ku informa ti-local MNCs SMEs ku ri va va ready leswaku mitirho leyi va fanele ku va yi retaina 30% kusuka eka contract value va tilulamisela ku ri va va ready ku yi subcontract lexi nga ku hi hlamariseni sweswi kumbe yi khomeni kwalani ka ku hlamarisiwa hi sungula hi hundza hi laha kambe ni ta kombela mi hatisanyana ri ku vulavula loko hi vuya mavhengeleni ku mi le ku nonokeni ku na vanhu vo tala la layinini kambe endzhaku ka leswi hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we Afrika wa vulavula 12 to 2 ni nhlekani nakhalanga Pat Mathebula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ya mkeleni a hi tlheleleni nyana ka mingiselelo botlo ni kombela mi hatisa seni ni ta mi nyika minete kusuka sweswi ku yi heta la mi hlamarisa hi botlhati ni ta ringeta ku endla tani at least lexi xi hileswaku ngopfu hileswaku swi languteka swilo swo tala swi ri emavokweni ya xirho xin'we xa PLO lexi xi humesaka ti-advertisement on a personal level hi ndlela ya ti-Facebook na ti-social media platforms leti nga kona kontraka loko yi xale hi va 10 days hi nga si va na PLO swa hi vilerisa swinene ku ri se already ku advertise ti-subcontract tin'wanyana ku humesiwa ti-RFQ tin'wanyana but a hi si va na PLO ku fika sweswi ene swilo swi ta hi individual and then swi vona aka ti-social media platforms individual loyiwani yena i yini ka committee sweswi i member ya PLC leyi representaka one village leswi vulaku a hi ku i hlawuriwile ku se mi tshama xitulu a va na structure it's just a big structure a va na committee ko tirha va ri 16 xikan'we but lexi hi hlamarisaka ku ri why mukontraktara u chuza munhu wun'we ku ri ku i represented ka group chat yavo we know that ku mukontraktara i represented ka group chat a nga representative ya yena yi posta ka WhatsApp group ya PLC committee i single out individual va discussa ivi individual a advertise ka social media platform PLO ya hina yi kwini loko yi nga storiwa sweswi project yi na less than 10 days ku yi sungula okay and a yi fanele yi thoriwa hi mani PLO leyi PLO yi thoriwa hi mukontraktara closing date a ku ri tolo unless va shortlista rini va interviewa rini va appointa rini ku ri ku hi ti-3 va fanele va sungula ntirho se loko ve yi advertisiwile PLO ku yi ta thoriwa swi vulaka ku hi yo se a yi ta ku loko se yi thoriwile ku va yo yi nga ta va yi kha yi tisa swinavetiso leswi a swona exactly my point okay se sweswiwani mi lava hi lava mani hi ku tsakela ka n'wina mi lava hi lava mani sweswi hi ku tsakela ka hina a hi lava mi hi kumela mukontraktara wa construction firm leyi vongo i Buzapi na va Sanral va ta hi hlamula matsalani wa komiti ya hina ya Makuva Mageba Business Forum na chairperson ya hina Mr. Mlonzo remember va tsarile papila va ringeta ku rhumela ka Sanral na Buzapi construction leswaku hi kombela mithini wa xihatla va ri mithini va ta va na wona hina after vo va ri na mithini wa vona lowu va va kona na wona hi n'hweti kan'we na PLC hi fanele hi yima ku fikela kwalani ku fikela swi famba mi le ku vulavuleni swin'wana ku na ti-seat to tala mani leyi va va ku na nhlengeletano na yona mi ri i yini ku na leswi va ngo i PLC na PLO TLC yini very TLC yini project license office okay and then PLC is a project license committee leyi ya vanhu lavo tala so committee hi leyi nga thola PLO hi leyi yi fanela ku thola PLO but
PLO ithoriwa hi nani hi mucontractor. Ya no nemetwi mani itwa ku lava Sanral na mukontraktara swi nga ndanga vulavuli kambe lava Sanral ta valava na vo hi twa ku va nga mpfuna njhani ka xiyimo xa muxakolo. Okay, but an hleketa ku tavanela spokesperson child tivi loko mi nga va kumi message ta ku xivamba. A ni na ngomile ku vulavuleni ka ha ri na swin'wana ma lava ku vula swona. A ni ku na vona tavanela na vona fine. Na inkomo a ni swi tivi ku mina ni lani no teka tinqingho buti wa mina ni nge swi tivi sweswo kambe hambiswiritano khensile tlhelo rero mi taku na rona hi ndlela yaleyo 0860002543 ka a hi ku tumingisana ma ku way committee timhaka hileswaku a swi koteki ku nga va na project ivi ku tirhiwa ku nga vanga na swivulavulo a swi koteki ne ni vula i nandzu ku loko project yi sungula ivi yi tirha swi hela 0860002543 nangona ku Afrika wa vulavula ka munghana lonene FM a komba ndlela a hi kuti ku tlhelo ri nga khoma rona ri nga va ri eka mhaka leyi yi kumbe yi le vulavulaka hi yona le ku nga ya tatana Floyd Shivambu lava va nga hetelela va susiwa esitulweni bele ku vileleni va ya khoto namuntlha va vilerisiwa kambe ku na un'wana mingiserelo nhleka aye Makamashom. hi karhi hi ngovo Hayi, akamingi se. akhensa Hebothe tani munhu wa xisati ni le ku vileleni na ku twa ku vava ku hundza mpimo. Noka ku lo hluphekuwa ngopfu a South Africa kumbe njhani a ni tivi. Xivilelo xa mina hi lexiwani. Ku na vavasati lava pfumelaka ku cata va catisiwa na vanhu le handle hi mhaka ku la ku hakeriwa 200 rand un'wana u hela a gini na that 200 rand siku va hlanganaku na nuna wakwe lowo sayina va n'wi tshembisa ku va ta n'wi nyika mali every month va tlhela va nga n'wi nyiki. 2 ku na vavasati lava catisiwaku unaware ku u catini ni vulavula tanihi munhu loyi ni swi tivaka ku na skills wa mina u catisiwe na n'wana wa 18 years wo ka a nga n'wi tivi ku wa le kwihi loko se a fanele a cinca a kuma smart card smart ID a fanele a cinca mara se xivongo xa yena a ka ha ri xona lexiya xa ka vona mara se xivongo lexi a fanelaka ku tirhisa xona i xa munhu un'wana kahle la ka home affairs i mani a nga na futa kumbe ku na loyi a nga kotiki ku tirha ntirho wa yena hi ndlela ya right a ni tivi because a swi kona botphete micato wa ku catiwa ko sayiniwa kwihi na mani family yi kwihi kasi loko ku sayiniweni a ku yiwi na family yi kwihi so a ni swi tivi ku hina ya family a ni mo kuma ku a hi yona mara ni themba ku yi va yini mara nawu ka home affairs wu kwihi kuteka ku swi vona ku lowu a hi micato lowuwani langutani sweswi ku na program leyi yi nga kona ya fake marriage un'wana I think last week loko va famba na yena va ku va ya ku cinceni ka okay va fanele va cancela that marriage loko va fika munhu luya a nga n'wi nyika 80 rand hi siku leriya va nga ha va sayina malembe ndzhaku u n'wi nyika only 80 rand a nga ha n'wi hakelanga mali leyin'wanyana u na vana sweswi u fambeka ni ya ku hi tekisa vana va yena ti-certificate hi mhaka ku vana va nge vitani xivongo xa ka swimanimani xo ka xi nga tiveki xa le kule hi ku a hi vona papa vana loko a fika laha twanani u ri hayi hi nga cinci xivongo ni nga cinci xivongo ni nikinyana 6 months ka big 6 months ni ta ku nyika 2000 rand every month a tsandzeka ku humesa 2000 rand endzhaku a ni swi tivi ku hina vavasati va South Africa hambi i vusiwana hambi hi yo pfuta hambi swi ndlise ku yini a ni tivi and na yona home affairs vanhu lava nga home affairs a ni swi tivi ku vo hakeriwa mali muni leswi endlaku ku va pfaleka matihlo ku tsandzeka ku vona ku vele ku hi xaviseni hina vavasati na hina hi nga pfumelangiki ku ya a ku sayineni a ni swi tivi ku va mali muni leyi va yi hakelaku ku tlula leyi va yi holaka vona mfumo wu va holelaku yona a ni swi tivi ene leswi mi swi vulaka i ntiyiso kambe xin'wana lexi hluphaka i ku loko mi ya ku sayineni a ni va ta fika mi ya ku ri n'wina na lowa n'wanuna na timbhoni se loko mina ni tshamile laha ni swi tivisa ku yini ku leyi mbhoni ha yona leyi yona a hi nge ni mitirhi wa ka home affairs bothet mina ni wa ka Ngobeni xivongo obvious loko ni ri wa ka Ngobeni xivongo va ka Ngobeni va tele ngopfu loyi ni nga kombela ku yena ku ni famba na yena hi ya a ku sayineni mara amatshan'wini ya ku va wa ka Ngobeni ku ta va na wa ka Naidu ava witness ya mina how come ni va na witness ya ka Naidu how come
swi nga ha antswa ku va wa ka swingwani ka vakokwani wa mina mara hawu khangi ku va witness ye le hansi ende swilo swa kona ku komba ku a swi le nawini van'wani veri ha yo tekiwa hi ya sayina kun'wani ivi maphepha ma famba underground va kota ku ya ma sayiniwa ma ya tirha ivi se swi vuya munhu a catile a va sayineli kona kun'wana a home affairs mara kuna kona va sayina kona mara maphepha ma kota ku sayiniwa ma va kahle mara hi ya kwihi mara kwala tikweni ya xivutiso xexo mi xi vutisaka sesi wa mina hi xo xa nkoka xa ku hi ya kwihi hi ku i munhu loyi a ngo teka xiboho sweswi a ku mi nga vileli ni ta mi ndlela a xavisa tiko ra hina ma swi tiva musi ku na van'wani va nge na va tlhe va ya va ya sayina a ni kha ni vona yin'wana ya ti-channel ta tithelevhixini ya mfundhisi Makamu va kha va kombisa timhaka ta ku munhu wa a ya sayina a ku yena o sayinela ku a hola loko munhu a huma Pakistan kumbe huma India kumbe yinini a n'wi holela hi n'hweti ende lexi va va ku botsek a va va holeli vanhu lavawani a va va holeli va ta va khuntisa ni tshama ni kha ni hi languta fake marriage yi ni tisa ku va ku hindza mpimo a va va holeli botseke u ta kuma 200 rand ya siku leri va nga ta va hlangani hi rona wun'wana u ri sweswi na hlupheka a ni koti na ku apply 350 hi mhaka ya ku ni catile loko se ni ya apply 350 va swi vona ku munhu wa mina loyi ni nga cata na yena u na mali leswi vulaka a ni qualify mina ku kuma 350 a nga qualify ku kuma 350 xa yena a xi xavisela vanhu va le handle yena a catela vanhu va le handle vanhu lava a va kumi nchumu na ta loko mo va mi kha mi hi languta yi munhu wa kona u ti basimukerini mara i sati munhu loyi a nga xikhomukani xi nga na mavhengele mo tala kahle mi va vitana va ka home affairs hi ta va vitana loko a ni nga tivi ku siku va nga ta fika ni ta va ndi ntirhweni ni tsandzeka ku a ni swi koti ngisela radio loko ni ri ntirhweni loko ni ri laka hi ta kota ku va vutisa ku a va hi byeli ku loko ku vekeni munhu a nga yanga a sayina ka home affairs a sayini kolomo ivi maphepha ma famba hi le hansi ka switulu mazama ma processiwa ivi yi huma marriage certificate hi loko swi endlise ku yini ene lava va yi lavaka swa mampela lava yi lavaka swa mampela yi kha yi nga humi sesi wa mina kambe hambiswiritano yimani ni ya ka nhlokomhaka ta mangu ni khese ngopfu sesi wa mina ni khesile swinene inkomu sesi wa mina hafu ku bile awara ya 13 a yenile ku nga na tatana Hlulwane Fanoni Magayisa va byela ku mangu ya misava ya awara yin'we ya ta emsekweni Gayisa hi sweswo mingisera munghana lona FM na ngalo ka Africa wa vulavula hi la ku languta ka timhaka leti nge le ku humeleleni le ka khoto ya vumbiwa ya ku lelana na muavanyisinkulu Raymond Zondo hi tlhela hi langutana kambe na timhaka ta swirho swa MK Party leswi swi nge hayi hina hi swisiwanga kahle a hi amukeleni mutivi wa nawu dokodela advocate Tsietsi Ramatshekisa Ntukulu ange ku hanya swibohi a hi n'wi amukeleni hi twa ku i ri yini Ntukulu hleka aye malume muhashi na vayisa va munghana lonene minjhani hi pfukile hi ngo vo hi swona Ntukulu ku na timhaka timbirhi leti ni lavaka ku hi vulavula hi tola kambe a ni tivi ku hi nga a hi sunguleni hi leyi ya vakulukumba lava va nga MK hi ta kota ku hetisela hi leyi ya n'wina leyi ya nawu na mavanyisinkulu vakulukumba va MK va ye ekhoto namuntlha va vulavula hi timhaka ta ku vo va lava ku tlheriseriwa a switulwini kumbe kwale ka swivandla leswi va nge le ku hlongoriweni ka swoho hi hala tlhelo khoto yi vekele tlhelo xiboho ku la ku teka xiboho kahle xa ku va ku langutiwa timhaka ta ku kumiwa ka mali ya musirheleli wa vaaki advocate Busisiwe Mkhwebane la nga hetelela a susiwa xitulwini mi nga langa ka teto timbirhi ku hi sungula ku hi ta kota ku famba swin'we advocate kumbexana a hi sunguleni laha ka timhaka ta MK MK Party mi ta tsundzuka ku na matirhele mambirhi lama a hi ngo kumbexani manharhu ro sungula a hi vulavuleni hi timhaka ta ku submitiwa ka list ya vayimela ku langwa yi ka yi huma ka phati ya politiki yi ya ka IEC a ntivi advocate riqingho ra n'wina ri ha Twitter ri ra gungula a ni tivi ku hi nga ri languta njhani
ntiva mi ri na riqingho ra kahle ngopfu na hlamala namuntlha ri ri a ri na Twitter ante ku endleka yini namuntlha ni twa kahle ya se swa antswa ya okay alright yeah a ni ku hi sungula hi la ka timhaka ta MK Party na timembara ta vona leti nga hlongoriwa ku na mafambiselo ya timhaka yo fika kumbexani manharhu lama ni nga ya kombisaka xo sungula hi le ka party hi yoxe ku va langa njhani vayimeri va vona lava va nga ta va a rhumela ku va va yimela ku langwa ka IEC Electoral Commission list liya yi submitiwa hi vandla loko yi submitiwa hi vandla swo boha ku ka vandla ku va ku ri na munhu loyi a nga nyikiwa matimba ya ku a langutisana na list yaleyo kumbe ku ri committee leyi langutisana na list yaleyo ivi va yi approve va yi rhumela ka IEC loko hikwalani futhi ku na list liya hi yo yi fambaku yi yisiwa le a palamende so loko yi ri palamende vandla ri tlheri va na matimba ya ku cinca vanhu timembara ta palamende lava va sukaka ka vandla rero kumbe ka vandla ra vona se leswi endlekaka sweswiwani i ku vandla leri ra MK Party ri teke xiboho xa ku cinca van'wani va timembara ta palamende ri na matimba hinkwawo ya ku cinca vanhu lavawani palamende a yi na matimba yo ala ku va nga humesiwi swi kha swi vulavuriwa swi kha swi huma ka vanhu lava va nga nyikiwa matimba ku hi vona va nga ta va kha va vulavula na palamende loko swi ya hi mahungu ya party na palamende kumbe loko swi ya hi mahungu ya timembara ta vandla ra vona na palamende se loko vo ze va yisa va teka xiboho xexo ivi va vulavula na palamende va tsalela palamende ku hina hi lava ku cinca timembara ta hina hi humesa lava hi nghenisa lava swi vula ku swi va swi herile i xiboho lexi nga tekiwa hi party ene kube a ku fiki kwalaha ka ku se na va ku se mi cincacince ngopfu a ku na swipimelo sweswo a ku na swipimelo a handle ka loko ku ri na nkarhi lowu kumbexani mi kumaku ku palamende kumbexani yi nga va yi bohiwa hi court ku va nga process kumbe va nga fambisi timhaka to cinca membara yo karhi hi mhaka ya ku kumbexani timhaka ta kona ta ha ri ku pendiweni kambe loko ku nga ri xiboho kumbe ku nga ri hava court order palamende a yi koti ku ala phela loko yi ala swi vula ku se yi ta va yi kha yi nghenelela tipolotiki ta vandla kumbe tipolotiki ta mavandla leswi palamende a yi fanelangi yi swi endla mi ta tsundzuka ku mavandla lama ma ya ku palamende ma va ma lo tiyimisa hi woxe ene va fanele va rhumela vanhu lava va nga na ntokoto vanhu lava va tshembaka ku hi vona va nga ta vulavulela vandla leriya a palamende se loko palamende yo ala kumbe ku vekiwa swiboho swo karhi swa ku mavandla lama ya tipolotiki ya nga koti ku cinca timembara ta wona a palamende mi va mi kha mi va boha mavoko ku va nga koti ku performa leswi va xi lavisaka swona ku va vulavulela tipholisi ta mavandla ya vona kwale palamende na ku vanhu va swi vona ku hi mpela va va representa a palamende se leswi va nga khoto ke swi vula mi ta tsundzuka ku munhu un'wana na un'wana ku na ku ya hi vumbiwa u tlhela a va na mfanelo ya ku loko ku ri na dispute kumbe ku ka vanhu va nga twanani ko karhi u na mfanelo ya ku a teka mhaka yaleyo a yisa a court na vona a va siveriwangi kambe swi ta ya hi ku leswi va swi yisaka a court swi na vumbhoni byo fika kwihi kumbe va na ti-facts to fika kwihi loko hi langutise hi xinawu va ye a court sweswiwani hi leswi hi swi vitanaku hi ndlela ya xihatla leswi hi swi vitanaku i agent application va fanele xo sungula va fika va kombisa ku mhaka ya vona i mhaka ya xihatla loko mi lava ku prove mhaka ya xihatla mi fanele mi vula ku mhaka leyiwani kumbe yi sungule ku endleka rini nakoho loko khoto yo ka yi nga ngheneleli n'wina mi ta xaniseka kumbe ku safara leswi hi swi vitanaku irreparable harm kumbe swi nge he cinceki ku vaviseka loko mi nga kuma kumbe loko mi nga ta ku kuma ku nge he cinceki nakona ku hava ndlela leyi nga ta ku antswisa loko hi ka hi hanya hi ya mahlweni kumbe loko mi kha mi hanya vutomi bya na byi ya mahlweni se
loko mi yisa nandzu kumbe xikombelo hi ndlela ya xihatla mi va mi na ntshava yikulukumba swinene leyi mi fanele mi gonya because mi fanele mi prove a khote ku hi mpela mhaka leyi i ya xihatla loko mo ka mi nga swi pruvi ku nga si tengiwa nkarhi wun'wani ku nga si tengiwa na timhaka to hi toxe mi kuma na nandzu wa n'wina wu cukumeteriwa tlhelo ya ka tika la mutini luwa nakona se tipolitiki tipolitiki leti ta tika se ivi ku na leyiwani hi vulavule hi yoho ya musirheleli wa vaaki vele khoto kumbexani mhaxi mi nga se hundzela mahlweni kwalaho ni vulavula mhaka yin'we ya ku mi ta tsundzuka swilo leswi swi endlekaka sweswi swi endleke ka mavanelo yo tala swinene ti-court a to lava ngopfu ku nghenelela mafambisele ya mfumo kumbe tipolotiki kumbe institution yin'wana na yin'wana ngopfungopfu ti-political parties hi ku ma swi tiva ku ti-political parties hi toho ti confirmaku democracy ya hina loko va kha va ri va member ta palamende na loko va kha va vulavula timhaka ta ku fambisa mfumo vumbiwa ku ya hi ku hambanahambana se loko mo langutisa kahle tinhlayahlayo ti ta mi komba ku a hi vo tala a na ha tsundzuki kahle ku ni nga komba mani ku hi yena loyi a nga ya a khote a hlongoriwe hi vandla rakwe a tlhe a vuya khote yi confirma ku ri ha munhu loyi a nga hlongoriwi a handle ka loko hi ka hi vulavula kumbexani hi ti-election ta leadership hikoho kumbexani laha ni nga vulaka ku kun'wani makuma khote yi confirma ku kumbexani loyiwani a nga hlawuriwangi kahle kumbe njhani njhani kambe ku va munhu a hlongoriwe hi a voluntary organization ku nga vandla ra politiki a khote yi boha ku ri a vuya kumbe a hlongoriwe hi vandla rakwe a palamende khote yi boha ku a vuya a swi talangi advocate phela sweswi leswi swi vulaka se swa tikanyana swi ni hleketelerisaka vakulukumba lava ya kahlekahle vo ala ku pfumela kambe va se va vhayini ni vulavula leswi ni langutise ti-stats na ndlela leyi va yaku hi yona a court ni ta vatsundzuki va tele na lava va nga hlongoriwa ka mavandla hi woxe va tele va Ismahashule va Calnias va mani vo tala lava swi tivaka va swi twisisaka a va ha ti karhati va tlhe va ya challenge kumbe va challenge decision ya ku va hlongoriwile ku va swi tiva ku ri a hi ko tala khote yi nga ta confirma vandla ra politiki it's a voluntary organization ri na constitution ya yona ri na mafambiselo ya rona ya swilo leswi kambe constitution ya vona yi le henhla ka leya ka ya hina constitution ya vandla yi nge pfuki yi ve henhla ka constitution ya tiko kambe mi tsundzuka ku constitution ya vandla i constitution leyi mi nga yi veka kumbe vandla ri nga yi veka ku ri lava ku fambisa hi yona mahungu ya rona ya hala mbeni loko vo fika va hlongola munhu va nga ha n'wi lavi hi mhaka ya ku endle timhaka to karhi va landzelele process ya vona leyi va yi tirhisaka kumbe decision ya kona yi tekiwe hi komiti leyi nga nyikiwa matimba ku teka decision yaleyo a hi ko tala leswi vulaka swona ku a hi ko tala munhu a vuya kambe constitution vumbiwa bya tiko byi ta tshama byi ri henhla ka nawu wun'wana na wun'wana na constitution yin'wana na yin'wana no ni mitwini leyiwani ya advocate Mkhwebane very judgment is reserved swi vula yini kahle leswi kahle va lava ku kuma yini judgment is reserved swo vula ku ni mitwili i muavanyiseka a vula ku ni mitwili leswi mi nga ni byela swona kumbe ti-presentation ta n'wina mi nyikeni nkarhi mi ya hlayela swilo leswi mi nga ni byela swona na vumbhoni hinkwabyo lebyi mi nga ni nyika ku ni ta vuya siku rin'wana ni vuya na xiboho hi swo hi vula ku judgment reserved kambe loko hi nghena ka timhaka leti ku vulavuriwaka hi tona mi ta tsundzuka ku advocate Mkhwebane i munhu loyi a ri public protector musirheleli wa vaaki a fikaku la a nga impeachiwa kumbe ku ndiwa process ya impeachment a humesiwa a ofisini hi ku kala vuswikoti byo karhi kumbe ku va a tsandzeka ku endla ntirho wa yena kambe loko nawu lowu fambisaku mahungu ya office ya public protector ya vula ku loko se va huma ofisini ku na nkhenso va fanele va khensiwa hi mali yo karhi i mali leyi sweswi va nga ku veleni ka yona hi mhaka ya ku
bona va qualify ku va kuma mali liya kambe gratuity loko va yi vitana i mali leyi mi nyikiwaku ku mi khensiwa ku va mi tirhe kahle. Se xivutiso i xa ku advocate Mkhwebane va tirhe kahle na, munhu wo tirha kahle wa hlongoriwa entirhweni na? Kumbexana i swivutiso leswi hi fanele hi tivutisa swona. Kambe van'wani vahlayeri va timhaka na nawu va vutisa ku yi calculate-wa njhani mali leyiwani, hi ku mi nga kuma ku kumbexani ka malembe ya lama a va ri ofisini malembe ya 5 va tirhe kahle, man'wani va nga tirhi kahle, kumbe ku na ti-case vulavisisi lebyi va nga byi tirha kahle byin'wana va nga byi tirhi kahle. Kambe interpretation ya gratuity i mhaka ya ku loko se mi hetile ku tirha, nkarhi wa n'wina wo tirha, kontraka ya n'wina se yi hela, ha mi khensa ku va mi tirhe kahle. Se lawani ofisi ya public protector va ri no hi khensa njhani munhu loyi o ka a nga tirhengeki kahle, munhu loyi a nga humesiwa hi palamende yi vula ku a nga fanelangi ku va a ka a fambisa ofisi leyi hi mhaka ya ku a nga hava vuswikoti. Hi ku khensa munhu a nga aka yindlu yi hodloka ivi mi ku hayi leswi yi nga hodloka ha ku susa hi cinca buildara ivi mi tlhe mi ku mara hi ku khensa la yi hodloki hi lava ku khensa ku ka foundation i zamenyana. ni vondoka hi nkarhi leswi va holovelaka swona a khoto hi yo yi nga ta teka xiboho ku hi mpela va qualify na advocate Mkhwebane ku va kuma gratuity leyiwani. no hi ta twa ku yi ri yini. Ni salele timinete timbirhi la advocate, kambe ka timinete timbirhi a hi vulavuleni nyana timhaka leti ti nga le ku endlekeni a khoto ya vumbiwa namuntlha na leswi n'wi mi tivaka swona hi matirhelo ya Chief Justice Raymond Zondo. Mi ri yini n'wina loko mi languta mintirho ya vona na leswi se venge haiko mina ni gimeta kwala? Muhaxi na vayingiseri na mina ni ve na nkateko wa ku loko va thoriwa ku va muahluri nkulukumba a ni ri un'wana wa vanhu lava a va fambisa process ya koho hi mhaka ya ku a ni ri special advisor xa Minister of Justice. Se swilo leswi swi fambisiwa ka ofisi ya Minister of Justice loko hi swi susa hi swi kota ku swi yisa ka ofisi ya President. Se a ni ri van'wana lava a va ka va rhangela process ya ti-nomination. Mi ta tsundzuka ku va interviewe na van'wana leswi a swi nga talangi ku endleka ku nominatiwa vanhu va tele. Swi hi nyike ntirho wukulukumba swinene, kambe mbuyelo wa kona wu hetelela wu va ku hi heta hi kume muahluri nkulukumba Zondo. A handle ka swona ni tlhela ni kota ku va ni ri kusuhani ngopfu na vona loko ka ku tirhiwa timhaka ta state capture, because na tona a ti processiwa a ofisini ya minister loyi a nga ri special advisor. Ni ngo vula ku i munhu loyi a tshamaka a horile swinene, na loko ku ri na timhaka i munhu loyi a vulavulaka a horile, wa swi kota ku solve timhaka, wa swi kota ku loko ri ku nga ri na ku twanana na kwalaya ka commission leyi yi tholaka majaji ku va yena munhu loyi ku ri a vulavulaka na vanhu ni kuma se atmosphere yi ri hansi ku ka ku tirhiwa leswi ku nga yeriwa swona. Kambe na le ka ntirho wa vona wa leni a khote ku na ti-judgment to tala leti va nga ti nyika leti hi mpela mi swi vona ku tiyisa tiko ra Afrika-Dzonga emahlweni. Na mina na va navelela ku a va vi na ku wisa lokunene loko va ka va huma ka ofisi leyi. Ni tlhela ni navelela na loyi a nga ta nghena ku na yena loyi a nga nghena nakona ni hoxe xandla ka process ya kona loko va ya thoriwa. Hi 10 second mi ri yini hi vo lava ku nghenaka hi ku a ku pfa ku va na swivulavula swa ku ongeti kumbe loko se va nghena ka xitulu lexi va ta cinca ku fana na Chief Justice Mogoeng? Hi nge swi vulavuli ngopfu hi mhaka ya ku a hi lavi ku loko va nghena ofisini hi va hi ri na mahleketelo man'wana. Ai nkarhi wihi bini nkensini tukulu nkarhi lowu tala. Sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM 10 minutes ntsena yi nga se ba awara liya ya 13. Ni lava ku bula na tatana good enough Mashego muhleri wa hina lava ku bula na vona hi languta ka timhaka ta tona ti hi vulavulaka hi tona leti nga le ku endlekeni le ndyangwini wa va MK. Hi lava ku ta twa ku va ri yini vona loko swi ti tani. A va swi languterile ku ta hetelela ku yiwa khoto kumbe kanjhani ke na ko khoto ke yi ta pfuna yini hi ku veri mi ya ka vandla hi ku langa ka n'wina.
ayi va amukeleni good enough Mashego hi bula na vona hi ndlela leyo Mashego nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM inhlekani brapet na vayingiseri va Munghana Lonene FM akhensa swinene namuntlha homework yi ri miya ni kambela ku ama mindlosi ma sungurile ku tirha na hi ku ni tsundzuka ku vulavuriwe hi ku tandliwa maendlelo lama mo fana na lama ma le Gauteng mapanyaza se na tatwa ku mele sungurile ku tirha na kambe I homework yale ntawa vona loko se a sungula ku tirha ai sunguleni le ndyangwini wa MK kahle ku loko endlekeni ka yini hi ku vona ka n'wina good enough loko mi kha mi languta ku sweswi se lava va nga hlongolo mani swi hleketa ku nga ri khale un'wana ta za ya khoto leswi va cincacisiwa ku swiswona a ka huvo yo endla milawu mi vona yini n'we vulavula swin'wanyana swa khale ngopfu va swi vita ku ri first day came swi vulavula hi ku ri va sungule va tela tatana Khumalo me Andre Miyani tatana Khumalo Sindo Miyela swa vumbirhi va tela tatana Zwane ndi kumandi ya Zwane Ndo Miyela so sweswi va ta ka me a ku na munhu loyi a ta swi kota ku vulavula titirhisa swivulavulo lexi I mhaka ku ri sweswi ku na van'wanyana ku na 18 lava hlongoriwaka ku na van'wana va ku ri va le parlamenteni ene loko munhu a yingisela a yi ti nchumu ku ri va ri yini mhaka leyi I mhaka ku ri sweswi a ku vulavuli vo ku na vanhu van'wana va hlongoriwaka mara ntiyisi ku ri nkarhi u tata la na vo va ta hlongoriwa ku nge vi na munhu wa MK la ta vulavula hi vona so leswi endleka ngopfu swi endleka sweswi I mhaka ya leswi a va ku phati ya MK I fambisiwa hi Duduzile Zuma va ku tala va ku fambisa Duduzile Zuma I mhaka leyi vonaka ka vanhu la 18 va wu kumi vito ra yena a wu kumi vito ra van'wanyana vanhu va ku ri va tirhisana va lekisiwana na yena so sweswi leswi swi va tisiwe mhaka tipolitiki ku ri parlamente I fana na fema va ku na fema yin'wanyana fema leyi I lava vatirhi loko u ri vandla ra politiki u fana na placement agency kumbe u labor broker so u tisa vanhu ku no vanhu va mela lava tirhaka fema leyi u labor broker we ka parlamente so parlamente yi hakela vanhu lava so loko ku na nawu ku ri a wu endliwanga kahle nawu wa ku fana na basic conditions of employment I parliament leyi nga u nga sungula ku kaneta na yo ku ri no phela we n'we nhlongori wu ri parlamente mhaka ku ri ku laveka ku tirhisa basic conditions of employment kumbe labor relations act mara u nge swi koti ku tirhisa swo tani loko u vulavula na vandla ra politiki u vulavula na labor broker ya wena ku ri lava a va brokeriwe I MK se dela parlamente ku ri so vanhu va hina lava ku ri a yi broker vo so kombela leswaku va tlhelela ndzhaku so sweswi I la yi kumaka yi ri kona I la banka ra MK na parlamente va tikumaka va ri kona sweswi se loko ka hi languta hi tlhelo ra xinawu ku ya hi vativa nawu swi tikomba a va na ndhawu yo yima hi ko yona lava va nga ya khoto va yisa vandla hi ku a ni ngo veri mi ya laya hi ku tsakela ka n'wehe mi landzelela leswi vandla ri lavaka swona se xivutiso ku ta va ku ta hetelela ku fika lava nga ta ku ku na lexi xi va chavisaka lava va cincacincaka loko ku ri ku president Zuma va cincacincaka va fika lava nge hey hi nga cincacinci hi ku loko xiyimo xi ti tani xi ta hi onhela ka vandla ra hina I leswi I vulavula hi swona vhiki leri hundzeke braphesa ku ri before ku va na nhlawulo MK party a vulavula leswaku endzeni ka nhlawulo I ta khoma conference lava ta hlawula ko vurhangeri lovuntshwa va party leyi so and ku na draft constitution ya vona ku ri a yi fanele ku ri va ta yi adopta kumbe va ta yi rejecta ka conference leyi ka ntsombano leyi wa ku hlawula mara sweswi lava ku ri va le parlamenteni a swi tikombi leswaku va lava ku va na nhlawulo ku ri loko se ku na nhlawulo va nga kumi ti-position swi ta tsandza katsongo hi mhaka ku ri lava ku va kuma ti-position va ta kombela leswaku Duduzile kumbe nhlamulo kumbe mani a huma hi mhaka ku ri a nga le ka vurhangeri va MK party so leswi endleka sweswi ku ri constitution a va fanele va na constitution a swi tise ku ri leswi nga tisi ku ri va registere njhani na ka IEC va nga na constitution hi ku ri loko u ri sa ka IEC ku laveka swi va le rivaleni ku ri u ta va dictatorship kumbe u ta va democracy kumbe u ta va u ri yini mara leswaku va swi kota ku registera ka IEC va nga na constitution I leswi swi endlaka problem ku ri sweswi va fambe parlamenteni va tiva ku ri a ku na constitution mara sweswi va vulavula leswaku no I ta tirha I nawu wa tiko ku ri
vanhu lava a va na yo permission ya ku va ta yi tlhongolela parlamenteni mara nawu wa tiko lowu tirhaka ni leswi swi vulavulaka ndi ku MK Party i ti-labour broker ku fana na ANC ku fana na EFF i ti-labour broker loko va ku brokerile loko se va ku hle vuya ku lava ka vuya maka ku ri hi vona lava ku ri va ku fambisile laha u tirhaka kona so maka ku ri va na constitution and a va ri comfortable hi maka leyi yo leyi endlaka leswaku ku va na pongo sweswi kambe hikokwalaho ka yini ku nga vi na pongo Mashego ku va tsarise va ri hava vumbiwa va tsarise yini a hi swilaveko swin'wana swa ku tsarisa vana matsundzuka loko ku EFF yi sunguriwile ku ve na huwa ngopfu ya ku he va fanele va ya ka conference va fanele swi endleka handle ka swona va ta diregisteriwa swi ku yini ku handle ka yini ya so leswi i xilungu va ku na double speak kumbe va ku hypocrisy u vulavula maka ku ri ku laveka endleka so mara weka we a yi tirhi va ku u nga endli leswi mi swi endlaka u endla leswi mi swi vulavulaka u nga languti mehe ku ni endla yini so me leswi ndzi swi hlamarisaka hi mhaka ku IEC i va registere njhani loko va nga na constitution ku ri constitution leyi if a yi ri koho constitution ya ku ri va yiseka IEC tatana khumalo hi nkarhi leyi a registra party leyi va yiseka ka IEC swi vula leswaku iyo constitution leyi i fanekele tirha sweswi loko se ku yiva ka ti-discipline kumbe loko se va challenger dismissal ya vona i ku ri na loko u registra NPO a ni ri timhaka ta tipolotiki a hi ti-PTY hi ti-NPO loko u registra NPO le ka social development va kombela leswaku u tata na constitution ya wena va ta yi vona va ta va na code ya yona so ni vona leswaku lava ku ri va lava ku tshama ku hlongoriwa ka vona sweswi ku laveka va famba va ya ta kuma copy ya constitution ya ku submitiwe yona hi ku ri mhaka ku sweswi hinkwerhu vulavula ku ri MK na constitution i ntiyiso a va na constitution ya ku ri adoptiwile ka ntsombano wa nhlawulo mara ku na phepha ku na papira la ku ri loko va lava ku contest va ku kaneta va nga swi kota ku teka papira leri va ri mara leswi u byelaka IEC ku ri ku na ti-disciplinary u ta endla hi mhaka loko u lava ku disciplina u ta tirha hi mhaka leyi loko u lava ku dismissa munhu u ta tirha hi mhaka leyi mara leswi u vulavulaka swa ti constitution ya tiko leyi vulavulaka hi mhaka ya vo Labour Relations Act na basic conditions a ni voni leswi ku ta va pfuna loko va le court a hi tseleni good enough ku tshamiseka ka vandla ku kwihi loko ku kha ku endleka leswi ku na ntshamiseko ku na kahle loko ri vandla ri ta fanele ri ya kwihi loko xiyimo xi tita vandla ra MK Party hi vulavurile loko ri kahle a ri vonakali ri vandla ra ku ri sunguriwe ku ri ri ta tika ri ta khoma tiko siku rin'wana ri ta rhula ri sunguriwe ka vanhu va ku ri va kwatile vanhu va ku ri va vavisekile va ku nogi lava ku sungula vandla ra hina that's why na sweswi loko munhu a nga ku vutisa ku ri u ni nyika vurhangeri bya koho ku ri ku sungula le ka president ku fika le ka timember ka vanhu ka munhu wa ku khoma timali mani ku na vanhu va ku tala va ku ri va nge swi koti ku ku byela so sweswi ya tikomba controversy party ku ri a hi party ya ku ri i ta contesta ti-election local election 2026 is a winner i ku ri sweswi hi vonile ku ri a yi nyika a yi endla mhaka leyikulu ngopfu hi mhaka ku ri a yi lavi ku pfumela ti-result leti humeke ka ntlhanu lowa wa May so u ti vutisa ku ri i 2026 i ta swi kota njhani loko se u contesta 257 ya ti-municipality so u lava ku contesta municipality yin'wana na yin'wanyana ward yin'wana na yin'wana laha Afrika-Dzonga swi ta endla pongo so sweswi swi komba ku ri vanhu lava languteke ku ri kumbe swilo swin'wanyana swa ku biha swi ta endleka ka ANC leswaku lava humaka ka ANC va ta tlhela ndzhaku ka ANC hayi ku ri va timisele ku va lava ku hatla ku ya ka vandla u lava ku ya ka vandla u ta vona hi ti-structure ku sungula u va na executive ku ri hlawurile u va na ti-provincial states ku ti hlawurile u va na ti-region u va na ti-branch sweswi a ku na branch leyi mina nga vulavulaka hi yona hi MK Party so swa tikomba ku ri i vanhu va ku ri va kwatile and loko se ku kwata ku hela ku ta vonakalaka sweswi ku ri swi tirha njhani that's why na sweswi leswi endlekaka hi mhaka ku ri ku kwata se ku herile se i tirha i ri implement agency ya vo Brian Molefe na vo Khama na vo mani na vo Floyd Shivambu na vo ku ri lava humaka va ta endla space ku ri ku ta nghena vanhu lavantshwa good enough Kelsey famba mi ya tirhana na homework ntatwa yin'we inkomo good enough Mashego yalo hi bula na yena tani mhleri wa tipolitiki kwala ka Mganalo ne fe makomba ndlela wena u ri yini ke kambe ta bula na wena loko hi twe mahungu ya misava na tatana Hlulani Fanuel Magayisa ya ka vona hi ndlela leyi
rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Vashum DP Njindani muhumelerisi. No mina xin'wana xi twisiseki hi sweswo swa political party. A ni laha phela a ku na contract a muthoriwa. Un'wana na un'wana i ta n'wi twa ku a ni joine voluntarily. Se ku va ti joinile voluntarily se va tsutsumela kwini a ku na court musa ku na contract va nga yi sayina la. So I think a va nge win case nyana le ya vona. A rezi otherwise loko ti-judge to yi vona hi ndlela yin'wana inkomu. Ani botpet mfokeni botpet vutsotsi leswi tele ngopfu ka mfumo wa hina mfumo wu na vutsotsi byikulu ni vulavula hi tolo kunene ku na muti wu timiweni va timiri va ka masipala va le ku lava ka 200,000 va timiri gezi la makhata se loko va timiri gezi ku ta wun'wanyana mutirhi wa ka masipala ku ri ni xavele code ring ni mi layitela gezi for 2 days i ncini sweswo la mutini va arini va ku hina hi nge swi koti sweswo hi ku nyika code ring sanso hi yimela 200,000 yaleyi hi kume hi kota ku va nyika va kota ku hi layitela a mi ta swi kota ku sweka hi mbilu na botpet vutsotsi byi tele a hi nge he byi heti a hi nge he byi heti ni twa na mani va vulavula ka my friends sweswo a hi nge he swi heti hi ta tshama kha hi hanya ka swona ka tlhla hi holova hi celeriwa inkomo botpet njhani vahaxi ku angarhela Xindani na Mathebula sorry man mina ni kombela ku twisisa kumbe ku vutisa tanihileswi nga vulavuriwa tolo ku na rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. njhani vahaxi ku angarhela Xindani na Mathebula sorry man mina ni kombela ku twisisa kumbe ku vutisa tanihileswi nga vulavuriwa tolo ku na MEC Bascop Makama u ka nga kuma nkarhi tolo u kota ku vutisa ani ma yitiva ku layini n'wina yi leyini i timhaka ta ku la ta twisisa loko va vulavula ku tihosi a ti na misava hi swona ha swi twisisa hi ku misava i ya vaakatiko so ni kombela ku twisisa ku loko va vulavula va ku hosi a yi xavisi misava loko ko kumeka ku na hosi yin'wana yi nga xavisa misava under matimba ya vona a va ta endla yini vona hi swona na loko no kuma nkarhi swo kumeka a va ta kota ku va hi hlamula ni kota ku twisisa ku fana na mina ni kombela ku twisisa ngopfu kwalano ku loko matimba ya vona ma va pfumelela ku va endla yini before swi ya ehenhla mara loko ku ri ku swi fikele ka vona ku sungula ni ta kota ku swi twisisa koke loko swi fikela ka vona swi nga ta vula ku loko vona swi va tsandza ku yiwa leyi mara a hi nga ta tekela a ni nga lavi nhlamulo yo ka vona swi va tsandzile ku endleka yini va ndla yini vona loko vo kuma ku hosi yi xavisile ku ya hi madokumende ku ya hi leswi va nga swi nexini na swa timholo na swin'wana na swin'wana inkomo. hayi botpet na muhumelerisi mina botpet a ni tivi na ku ni khensa mani kumbe ni khensa vaakatiko kumbe ni fanele ni khensa i GNU hi ku ku na tihoyihoyi swilo swi le ku endlekeni van'wani va huma va nghena laniwani mara lexi ni tsakisaka i ku tiko nyana ri tikomba ri ri ku fambeni kahle ikhonomi yi tikomba nyana ri ri ku antsweni inflation ya antswa tipetroli ya ti vona ti karhi ta ehla na tona gezi leri sini ri layithini ya khensa ka u nga swi tivi ku swi ya ka vaakatiko lava nga va ya vhota or swi ya ka mfumo lowu nga le ku tirheni sweswinyana mara hayi khona swa khenseka. Botpet ka nongonoko wa Afrika wa vulavula ya kahle government leyi ya hina loko ni languta Botpet ngopfungopfu la ka timasipala tolo a hi ri ka masipala wa Akhonuku lexi nga humelela tanihi vaakatiko va le Cottondale hala nga humelela mhangu liya ku ze koxa na vutomi bya munhu hi humini ya ka masipala hi mhaka ya mati se loko hi fika le ku fike ku khiwa tigede ta ka masipala ti pariwa se la Botpet lexi xi nga koho loko hi suka ka masipala ku heta ku khiwa tigede mati mave ma huma ku kombisa swa ku mati vo pfala vo hi pfalela tanihi vaakatiko mara leswi timasipala leswi ti swi endlaka ti endla leswaku vandla ra ANC kumbe vandla leri fumaka ri luza tivhoti swi sukela laha hansi ku va ra ANC ri tirhela hansi leswi ni swi vonisaka swona a mi hlangana na Hendrik Siboyi eMahindra kwala Akhonuku. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela.
Munghana Lonene FM yi sayine ntwanano wa mahashelo na Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Hi tibohile ku hashela mahungu lawa ya nga vuyameriki etlhelo rin'we. Minongonoko leyi nga na ntiyiso, leyi nga vaviseki miehleketo ya vana, leyi nga hlohloteriki madzolonga na rivengo. Hambi ku ri ku humesela erivaleni timhaka ta masangu hi vusompfa. Loko u nga a hi landzeleli nawu lowu, tivisa va Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi ku tsala xivilelo xa wena. U rhumela eka Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412365, Craig Hall 2024, kumbe u rhumela email eka bcsa@napsa.co.za. Munghana Lonene FM, makombandlela. Inongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM, xiphemu xa vumbirhi lexi nongonoko wa ku amukela mingisero mina. Wena wa ku pfulela ku xani moya, mina ni kalanga Pet Mathebula. Nomboro leyi mi yi tirhisaka loko mi fane mi nghena moyeni lowo ka Munghana Lonene FM ka minongonoko hinkwayo hi leyi 086 000 2543 i 0860 00 2543 hi ndlela yaleyo 086 2543 seni nhlayo ko tala hi yo nomboro yaleyo yi ri yoxe leyi mi nghenisaka ka Munghana Lonene FM leya 079 na 083 na 0 mi ti fonela a ti mi yisi moyeni letiya ti va ti mingoni nguvako mi kha mi lava ku ti karhata sa hi yini. Xin'wana lexi a ni lava ku mi kombela i ku loko mo tshika mi lave ku vulavula na mina a hi nge mi kume nomboro ya mina kun'wana ku ri mi nga yi kuma kona mi lava ku vulavula na mina mi nga ni fowuneli ku nga se ba awara ya 2 ni nga si chayisa na so mi nga ni fowuneli ku nga se ba 10 nampundzu a ni va na ha ri ku ayineni ni va na ha ti phulukutsa ni va na ha ringeta ku kuma swakudya swa na mixo se loko n'we ma hala ku ta ni hlamusela xitori hala ntirhweni va kha va ni lava na kona mi hetelela mi twa nkama n'wana ni mi hatlisisa ku heta ni mhaka ya n'wina kumbe mi twi nga ri ni mi helela mbilu hi ku mi ni fonele nkarhi wo ka nga ri wona se ni foneleni exikarhi ka awara ya 10 na awara ya 11 mi ta ni kuma hi ti bulela mi ni byela sweswi mi ni byelaka swona nakona loko mo ni fonela kan'we ni nga khomi mi nga foni kambe ni ta tlhelela ka n'we mara loko mo ze mi ni fonela ka 2 ka 3 ka 4 a na ha vuyi ka n'we futhi a na ha mi teki serious mi va mhaka kona. I'm getting me seri twa ku n'we angula mkwini 0860002543 timhaka ti tele kambe hi leyi mhaka man miri yini n'we mi ka swilo swa MK a ni ta tsaka njhani loko mo nghena mi hi byela ku mi titwa njhani loko ku swilo swa n'we ma ha ku sungula man na khale se mi ya tikhoto ka njhani a hi amukeleni loyi nhlekani hi mi amukeleni ka Munghana Lonene FM nhlekani 0860002543 inongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela un'wana hi lo i le ku ni bazeni hi nkarhi walowu na ha ku heta ku vula ku loko mi kuma nomboro ya me mi nga ni foneli a mi ntsandile a ni ka ni bula na Professor Hlathi tolo va ku hi nga ha ri moyeni va ku ka mina va ku khala ngo phela vanhu va tsandzeka ku SMS va nge wini movha mina hi nge va koti n'winu lava swi va tsandzaka a hi pfumeleni ku swa va tsandza kama mi tani 0860002543 swi tikomba hi ri na xiphiqonya xa tiqingula kambe ni na ku pfumela ku hi ta mi kuma ivi hi kota ku va hi bula na n'wina loko swo famba ku ya hi laha hi nga kunguhataka kona hi ta fana hi bula na mutshamaxitulu wa komiti ya timhaka ta ndzawulo ya xikaya nkulukumba Musa Steve Chavani ta va hi kha hi bula na vona hi twa ku va ri ku endleka yini lava nga koho va ri va tirha njhani tanihi ndzawulo ya xikaya hi ndlela leyo ni twe ka mahungu va kha va kombisa ku khomiwe nkulukumba wun'wana na ti-passport to ka ti nga ri nawini to tala veri xihundla xa koho xa ti-passport letiya se ha swi tiva veri munhu i famba na to ti tele ti ya gandlisiwa leyi ivi ti vuya ku vanhu va nga heteleli va tikuma va kha va ku va tshame nkarhi wo leha se ha swi tiva ku ve mi ndla sweswo se namuntlha hi le xihundla xi humini ha jiyeni yona a hi amukeleni loyi nhleka aye botsat papa mina me pfukile na mina ni hleketelela ku n'wina hi n'wina Brabisto ni pfukile n'wina minjhani ay muyo basho kwa mhaka botsat se mi ri yini mi khome yini kwangulatilo hi n'we kwangulatilo phela n'wana ku tsaleti ka vambekala botsat ma vona la ka vandla leri ra MK
Botpet va tshama mrayisa gwadi vafana ma vona la vafana va le ku rhayisiweni ka gwadi hi mhaka ku loko mi langutisile laya un'wana na un'wanyana loko a nghena laha ka phati liya u titwa ingaku i hlurile kambe ku na loyi a nga le ku controleni a nga teka vun'winyi bya phati a yi endla ya yena ma swi vona se lexi nga ta karhata laha ka vandla ra MK vavhoti va nge he ri tshembi ku fana na leswi a va ri tshembisa swona hi leswi nga ta endla ku namuntlha laha hi nga fika kona tiphati to tala ti nga ha swi koti ku fambiseka hi mhaka ku mafambiselo ya tona ti swi komba nga ku ri ti na vun'winyi ngopfu tiphati leto tala letiwa kambe mi fika njhani ko vavhoti va nge he swi tshembi a ni vo va swi lavaka kumbe hi vo va tsakela vandla leri tekaka swiboho loko ri twisisa ku leswi a hi swona ri vha kwala na kwala ri ku wena wa huma hi ta nghenisa loyi kambe Botpet hambi ro teka swiboho mi nge teki swiboho swo susa vanhu va yi 20 hi siku rin'we hambiloko ri ku hi mpelampela vanhu va lava na swidyoho mi va kumise ku yini ku va na swidyoho ma swi vona mi tshame njhani na vona mi mahlele mi va yisirini ka hearing ma swi vona hi leswi hleketelerisaku se ku vuya tichomi lava a va rhasa la ka Munghana Lowunene va ku hey MK ya hina MK ya vanhu MK ya mayi vuya Afrika yi ta vuya njhani Afrika loko ku ri ku hi mpelampela n'wina a mi lavi ku Afrika yi vuya ma tisa ma-Afrika ku vava phela i ma-Afrika vanhu lava hlongoliwaku laha mara n'wina miri a yi vuyi Afrika ma swi vona se hi laha se hi nga kona Botpet vandlalele ka MK leriya mina na ri twele hi malama mina ma vafuweti va le ku rhayisiweni ka gwadi mara makwihi vanhu a ni ma twangi a mi nga fanananga mi te phuhi lama a ni te phuhi lama mina mara Botpet dange n'walambaba brabisto inkomo dange I can't very good chale ti nga vandzekana ai mina Xitsonga na xirhandza man na xirhandza na xirhandza Xitsonga ku tshwa leti nga vandzekana yeah 0860002543 un'wana mi yingiserile nhleka ingarani pressang kahle man nga ta futhi nhlekani na swi vona ku ni nga pressang kona 0860002543 mi nga tirhisa na X hi kota ku va hi twa ku n'wangulo wa n'we wu ri yini eka timhaka leti hi bulaka ha tona nhlekani lowu hi ndlela yeleyo ngopfungopfu loko ka hi languta ka timhaka leti ti khumbaka matshamele ya swilo la Afrika-Dzonga va ri vanhu khalanga vanhu va tiko leri hi hina hi onhaka vo tala va tirhela mfumo va lava ngopfu mali va xavisa tiko munhu wa nghena a ri hava maphepha ivi a fika a dlaya kumbe a pfinya a tsutsuma a vuyela a kaya nandzu wa mani i xa humba laha vulavulaka hi ndlela leyo i swiphiqo leswi nga koho mingiseri wa Munghana Lonene FM ngopfungopfu loko vanhu va komisa miehleketo wena u ri yini ke 08600043 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi kuti mingiseri wa mina ku n'wangulo wa wena u ri yini hi ndlela yeleyo 0860002543 nhlekani hayi Botpet aye boti minjani epfukile ngobani epfukile boti wa mina n'wina mi ri na khumbanyana leya Home Affairs na mhaka ku vulavula hi ya MK Katsonga hi ku ntwela ku nongonoko wu sungula vulavula hi mhaka ya Home Affairs ya Chidima a ni swi tivi swa ku kumbexani pfumeleki ni khumbanyana Katsonga a mi twini hawa hina hi to kahle a ntiyiso ni khensa yo GNU because a na ha endla vulavisisi bya mina just my personal research ku swi tikomba engaku tiministara ngopfu leti ti nga ku tirheni ka tiministara hinkwato leti ta mavandla yo kaneta se xivutiso ku ya va ku endleka yini lava ANC va ha khavhara manyala kumbe ku endleka yini hi ku a ku le ku nyakazweni loko mo cheka ti-headline leti nga koho ti-breaking news ti pfukula hi lava mavandla yo kaneta ma swi vona ku swi njhani and i ta tivutisa ku lava van'wanyani vona ku endleka yini hi ku a ni ri loko mi ri tiministara at least a ku ve na something nyana se hi na masiku nyana hi ri kona
mara na ndlela leyi leyo yo khensa na mhaka ku va va koti ku va va humesela rivaleni munhu loyi ngo se va swi kumini ku a yiveriwe nambara ya yena ya xibukwana xa nghohe for malembe lama ku tala hi swin'wana ya mahlweni as a tiko loko swi ri hi ndlela leyi because i dyondzo na ka lava va nga ka Home Affairs starting from va lava va tirhaka vatirhi va Home Affairs I think se a ku ri ku ya ntirhweni ku ri hi ku tifumisa I think na loko swi suka kwala loko vo zama ku swi ri swi jampela na hala vo ti-traffic department hala ku loko vo ti-license ha kun'wanyana hi ku ti-department letimbirhi letiwani ti na vukungundzwana bya ku tala ku ya hi ku the way things are happening and leswi jikaka mundzuku swi backfire ka vomu kuma vanhu va luza na tipeceni na swin'wana na swin'wana so a ni ta ku a ku se va late lava nga ku va vadyondzi munhu a mali ezimkhambula mali yi nge pfuki yi tarini munhu a ti dyondzi ku hanya hela yi kumaku i meka sure ku ti-plan ta ti-revolve around that hi ku leswaku lava leyo tala leswi va swi ta va nghenisa nkingheni siku rin'wanyana kambe xivutiso hi ku hi fika njhani hi ku a ni ngo phela timhaka leti ta vukungundzwana a hi tlhelo rin'we a swi tlhelo rin'we ntsena swi matlhelo mambirhi tona hi kha hi vulavula na MEC lava kha va kombisa ku na vanhu va nge ku na timhaka ta ku hi nga ku hatlisisela timhaka ta vuhosi swi ku yini so swi swa muxaka wolowo swi vula ku swi fanele swi va na matlhelo mambirhi ya ku ku na loyi a nga ya fika ku hayi va kulukumba moni zamanyana ni ta mi zama ivi na loyi a zamiwaku a ku hayi moni zamanyana ni ta mi zama ivi swi hetelela swi va ntolovelo but swi hi ndlela leyi n'wi hele ka mathebula ku mo fika mi byela nhleke muku la ka mehe ku vuyiwa hi 8:00 check get ivi n'wi he mi vuya 11:30 hi 2 navusiku mi kha mi bedele ka mi kha mi yimbelela mi hleketa ku sweswo swo n'wi ta swi landzelela ku fika rini hi ku a ni ri swa mitsandza leswi n'wi mi swi implementaka swi le ku mitsandzeni se onhakele kusukela le henhla leni mi kuma ku va implementa swi va tsandza ku endla se mi hleketa ku lava nga la ka ground va ta swi visa ku yini hi le ku boheka ku va ka freeway so loko hi suka hi hala KwaZulu-Natal halayani it's either Zuma's way or the highway swi onhake kokwalaha ka police faneke ku va na police yo karhi leyi guidaku movement wa hina hambi loko endla swona so hi ta fanekele ku hi famba hi ndlela leyi loko police yi nga ze va koho a va ha to caciwa vanhu va ku yisiwa mara I'm glad ku ka Xivambu a swi fani a nge ya a ka dili na munhu wo kota mina dila na munhu la nga na background Xivambu hambi loko munhu pfuka a famba a nga hala ku nghena swa tipolokisi to hanya hi ku a ni ina base a nga fani na van'wana so lava van'wana vo va nghenisa va humesa swo ka swa fani u ri la ka sweswiwa so nkarhi wun'wana na van'wana tipolotiki na va tikhansela swi kahle ku va na background ya xikolo ku loko se swi fika ka point ya so kota ku ta tiyimela maswisisi ku leswa vava leswi endleka ku i thula 2 days i jajiwile mi la ku ku yini mara sweswiwani nemetweli boto mina khensa swinene riqingho ri vuye ri tsema kambe hi khensile tlhelo ri mi nga ta na rona hi amukeleni n'wana mingiseri hi loyi 0860002543 nhleka hayi tatantevu papa mpfukile mina no tsakisiwa hi swilo swa ku ka hi nga dyondzi ene ka hina Vatsonga hi izinja ku xaviwa na loko mo tsundzuka hi ti-18 ta December hi ze hi vulavula mhaka leyi hi ku bandla leri tili ku ta dlaya vanhu ku hava leswi ri nga ta swi endla i nkata number 2 so ri ku vulavula hi ndlela leyi vanhu va ka Muyexo va tsutsuma va ya teketela makhadi man'wana wo ka hi nga ma tiva ku ri timembara ta MK a ni ti ku vanhu va ka Muyexo va ta huma hi kwihi hi ku leswi nga le ku endlekeni laya a swi kombi vumundzuku lebyi va byi vula ene vanhu vona akeriwa police station va ku Jacob Nzuma I munhu wa vanhu a nga munhu wa vanhu a karhi a yivetela mali ya community loko mi zemeka VBS mi mateka masungula ku n'wina mi dlaya community mara sweswo ni tshame ni mi byela ni ku hi nge vuli hi ku munhu I khamba a nga se voniwa nandzu ma swi vona ale ku mi nga mi ri na swivangelo swihi kumbe swihi leswi mi nga swi vula kambe ku va mi ku yivetela timali swa hlupha hi ku a ni n'wina mina la ni nga tshama kona a ni tsundzuki nandzu lowu nga tshama khale ka president a voniwa wona va ku I yive mali ma swi vona a no hlaya ku pima papa na swi twa sweswo se loko mi languta ku tola ni ka ni languta YouTube ya vona va khumala va vule leswi va nga yi vekisisa xiswona ene loko va tlhela vona va ku hinkwavo lava va nga endla vukungundzwana na kokwani Jacob va laha va va tekile va va tisa ka bandla ra AK ra MK ene loko mi ku ma swi languta
hina Matsonga kun'wana na kun'wana hi tsutsumela ku eka Zulu vona loko va ta hala va tala ku ta hi dlaya hi mhaka ku loko mo swi languta hi vi na tithekisi ni nga vulavula hi during 80s laha ni nga va vona va ri Matsonga va ri na tithekisi a ni va tivi mara a ku hi na Maswanganyi a ku hi na Mr. Kula ivi vanhu va tsutsuma va teka Mazulu va ku va nga na timovha to tala sweswi vona ni ku endleka hi vuliwa vavasati loko mapakapaka ku kwa va movha yi nga tala exihanti ka hina Mazulu hi dlaya tiko hi hexe hina ene endzhaku ka sweswo va yi susile na ofisi liya yi vuyisiwe Joni hi ku hina hi hava vuswikoti lebyo tiendlela vanhu va tsutsuma va ya ka MK hi swona a va fambi mara lexi nga ta ni vava ku to va na siku ku munhu loyi a nga bohangiki loyi a nga mbalangiki xiphandla kwala a humi kumbe gideni ndhamu laha hi nga ta kuma ku Mazulu hi laha a hi cineni ndhamu va cina ndhamu wena u ka u nga swi tivi u ta ku cina xitayicani u to yima u ku so lava a va ringani ku va nga tirha na yena a va fambi va ya le va humaka kona le Machanganini hi leswi nga ta humelela haya nametri inkomo afu kubela awara ya 13 kamkana lona FM koma dela ikumeni tlongo makata maunge msaba ya awara ya 2 indlela le nakona ku Africa ubula kamkana lona FM koma njela kabula shabsan mitawisa huwa ngana mishova ngana aswindli uzo vanhu va ta va kungwata mali ya vona ku va xava yini se va byeleni kunene mi ku hayikho hina special leswi mfana mavhengeni man'wana va xavisaka kwala ka Munghana Lonene FM ivi mi ta heta la mi kuma mimbuyelo kambe sweswi mingisero Munghana Lonene FM ni tirhela ku bula na mutshamaxitulu wa komiti ya ndzawulo ya timhaka ta xikaya muchaviseki Musa Steve Chavani hi voyela va ku bula na vona nhlekano hi bula na vona la kantsongo hi languta ku ndzawulo leya xikaya a yi kha yi vulavula yi komba matirhelo ya yona va fika kwihi hi timhaka ta ntirho luwa wa ndzawulo ya xikaya hi ndlela leyo va vona ku ta antswa swin'wana ke hi ndlela yaleyo muchaviseki Chavani nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani swo ta va yingiseri Khalanga a khensa swinene man a mi kha mi kuma xiviko tolo loko ni nga hoxisi lexi vulavulaka hi matirhelo ya ndzawulo leyi mi nga mutshamaxitulu wa komiti leyi langutanaka na yoho loko mi kha mi languta matirhelo ya ndzawulo ngopfungopfu lomu ta languta ku tiko a hi khale ngopfu a ri mahungweni kha ku vulavuriwa hi timhaka ta ku ongeti ku na vukungundwani lebyi hetelelaka byi va koho eka matsariselo ya ku velekiwa vukati na hinkwaswo sweswo mi vona mi kha mi famba hi gondo ra njhani ku va mi ta antswisa xiyimo lexi tanihi komiti leyi langutaka matirhelo ya ndzawulo Khalanga loko hi nghena parliament hi 2019 ka 6th administration ku ve ku raise ti-issues na department leti vuyaka vaakatiko ta ku xavisiwa ka ti-document ka Department of Home Affairs leswi ku tirhisiwaka na leswi hi swi vitanaka ti-syndicate outside the Home Affairs and other officials xa vumbirhi ku ve na committee or commission leyi nga tumbuluxiwa hi Minister Motsoaledi yi hediwa hi Dr. Lubisi ku langutisa timhaka ta Home Affairs corruption in the main and ku ve na multidisciplinary task team leyi nga appointiwa ku fika sweswi yi tirhaka so tolo loko hi kuma report a ku progress report na leswi nga swi vula swa diligence leti nga kumeka eMpumalanga na ma-Ethiopia la Joni na camp leyi nga kumeka eLimpopo so i-indication ya progress since the 6th administration so loko mi kha mi languta ku humelela loko mi vulavulaka hako ni tsakela ku tiva ku swi tikomba ngeti timhaka ta vukungundwani lebyi hi vulavulaka hi byona kumbe hi rilaka hi byo tani hi vaakatiko eka ndawulo leyi byi sukusela khale loko mi languta leswa xidima ku hehliwaka ku malembe ndzhaku 1982 hi swona Khalanga eku loko mi languta speech xa president in the last two terms va kombisa ku
priority ya mfumo i ku lwa na vukungundzwana, i ku engage na vaakatiko, ku tirhisana, ku va vona va contributor ka this positive work ya mfumo. A yena chidima tsela in terms of the report la hi nga yi kuma Lobisi Commission. Kuna swo tala leswi swi humelelaka, and leswiwani swa chidima is one of the areas which were exposed by this program. So hi languta ku ya mahlweni ku hata humela swo tala, and hi appreciate ntirho lowu u nga kona sweswi u nga khomiwa hi this multidisciplinary team ya Home Affairs. Leswi hi kombelaka swona i ku n'wina vahaxi na vaakatiko, all of us public representatives, ku fana hi khomana ku lwa na vukungundzwana lowu ka Home Affairs. Ni ta swi tuna ku idea n'wina khalanga van'wana va nga yi printa va yi xavisa ku va un'wana a yi tirhisaka ka tiko rin'wana or ka province leyin'wana, mi ri kona na n'wina. Se hi swona leswi hi nga focus ka swona oversight ya portfolio committee na Home Affairs. Mara hi khensa swinene vatirhi va Home Affairs lava va nga responsive to the issues leti nga raisiwa hi Dr. Lobisi Commission. Se loko hi kha hi hetisela na swi twa ku mi tsutsumela kun'wana Mchaviseki, a hi hetiseleni timhaka leti ta immigration hi ku angarhela ti tikomba ti ri ntlhontlho, hi ku a ni ngo loko hi ri tiko hi titana hava lava vanhu va ta va huma matikweni ya le handle ngopfungopfu lava nga na vutshila vuswikoti byo karhi lebyi hina kumbexana hi nga va ku hi nga ri ku na byoho, kambe ku tlhe ku va na van'wana vo ngo tala va nga ti va ta hi pfuna ngopfu hi nchumu, ku nga vo ngo tisa van'wana va tisa vugevenga sweswo hi swi hambanisa ku yini, kumbe mi ta pfuna njhani tani hi komiti ku hambanisa swilo swa muxaka wolowo leswi fambelanaka na timhaka ta vudyelwane na ku famba ku ya kusuka ka tiko rin'wana mi ya ka rin'wana, ngopfungopfu loko hi kha hi languta ku man'wana matiko swi tikomba swi tika ngopfu ku endla vuwalawala eka wona, kambe la ka hina swi tikomba swi olova. Lembe ri nga hela khalanga mi ta tsundzuka president va ve va aya a Limpopo le Musina ku formally ku launchiwa Border Management Authority leyi ita contribute to work against leswi mi swi vulavulaka. Xa vumbirhi ku Minister of Home Affairs then Minister Aaron Motsoaledi va ve va endla consultation to amend the immigration bill leyi nga sweswi yi nga thebula parliament, and further consultation a ta endliwa ku hinkwaro by the portfolio committee in the 7th administration. And leswi nyika nkarhi vaakatiko ku contributor ka this bill that will be starting with the consultation. Hi ta vuya ka Munghana Lonene hi ta hlamusela ku content and also a contribution leti vaakatiko va nga ti raise, which Parliament must consider in the near future. So hi hleketa ku ri this initiative leti mfumo yi nga establish in the Parliament ti ta pfuna in the long run to close up all the issues leti it kuma hi nga ka tona sweswi na lava va nga illegal in our country. Leswi hi swi law enforcement agents, joint law enforcement agent, maphorisa, they are hard at work, Kalanga, and this has been demonstrated in military camps throughout the country. There's an appetite to fight against this illegal sketch in our country. I know, I khetsa swinene. Mingisero i ri ni mutisa ku swi nga koteka ku siku rin'wana mi ku va na nawu lowu nge munhu loko a ri la Afrika-Dzonga a jikajika na pasi loko hi hlangana na n'wina hi ku pasi. Hi ta nyika nkarhi ka immigration amendment bill loko ku contributiwa once the committee endla the public consultation throughout the country. Amongst the issues leyi vaakatiko fana va ti contributor swa sweswi i nge vuli loko nawu lowu u ta pasisiwa, mara hi hleketa ku once loko hi sungula the public hearing na n'wina Khalanga mi ta hi pfuna tanihi Munghana Lonene of Limpopo Khombo and other community radio station ku hangalasa this public hearing and contribution. And I think at that point loko Parliament take xiboho will able to formally say these are the
areas that must be conducted loko kutisiwa now. Khensile Mchaviseki kuba mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina vana na siku lerinene ku dya ku engeta Khensa hina Khalanga. inkomo va lava hi bula na vona Mchaviseki xirho xa huvo yo endla milawu mutshamaxitulu wa komiti ya ndzawulo leyi ya xikaya Mchaviseki Musa Steve Chavani lava hi bula na vona ka nhlekani wa siku ra namuntlha eka hi langute ka timhaka ta ndzawulo ya xikaya kumbexana nga tlhela swi hi fikisa kwalano ka ku mina na wena se hi bula ngopfungopfu na ya leyiwani mani ku na vanhu lava va nge le ku hi xaviseleni tiko ni mi byela ku va mani ku na vanhu lava nge le ku hi xaviseleni tiko yingisela van'wani va va tirhela mfumo hi vo va hi xaviselaka tiko leri va lava xavisaka tilangisese vanhu va famba va hi tala mapatwini va lava xavisaka mapasi va yivela na vanhu mapasi loko van'wana va le ku tekiweni va nga swi tivi no vo tekiwa a hi vuli lava van'we va ya ti tekisa va ku va ta hola 300 rand munhu a ku n'wi nyika xitifiketi xa ku na n'wina mi vavanuna va la tikweni ku teka vavasati va n'wina ke swi tsandza kwihi mi ya sayina loko se mi sayinini phela loko va yisa vito leriya le ka home affairs ri nge he sayini ra vumbirhi n'wi mo la ku tlhakisa mi la ku sayina se hi yo mhaka se hi le ka yini sayinana vavasati va n'wina swi tiveka ku mi tekile hi ku loko se mi nga sayini loko hi rhwalela pasi ra wena hi ya ku tekiseni hi tekiwa a na wu sayinanga helo hina loko va ma hi teka ra hina mi ya ku xeko ya home affairs va ta nga ti ta hi karhala we ri bukiwile leti hikokwalaho ka yini mi nga ndzi tani va ka yini a swi ta olovisa timhaka leti kambe swi ri tani le ka 0860002543 ni rivela ku mi byela ku hi kona ka Facebook ya Munghana Lonene FM mani n'wena ni mi vona ni mi xeweta hi kota ku ti bulela hi leti na letiya kambe a hi ku timikiselo wa mina 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi yo mhaka hina hi ku la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona inongonoko ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM 0860002543 inongonoko holowo hi la ku twa tlhelo ra wena ra mhaka kwala u va ku kha u yingisela u ri koho nhlekani lowu a swi na mhaka ku yingisela ku ri kwihi ntsena loko u yingiserile ha khensa hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula na ma a ku yisa ti 150 a xivulana ava ku ta yiti 150 le a xivulana ene twanana a xivulana a xi endleka hi muti a xi ya hi ku ku na vanhu ku na mindyangu kokwana va ri na vavasati vangani loko swi vulaka loko kokwana va ri na 6 wa vavasati swi vulaka ku ya 6 wa ti 150 a xivulani a mi tiyisa kwihi a hoxini la a hi sukeli mhaka nje ni nge dyi 150 ya munhu loyi a vonaka kumbexani ndhawu ta dzumba nga dyi a dyi 150 a nga ta teka 150 ya yena then mina ta sala na lava va lava ku swikoxo swa misava hi ya mahlweni inkomo hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula inongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela 15 timinete yi nga se ba awura ya mbirhi a hi twin'wana mingiseri hello inhlekani ma'am hello mjani Khalanga hi pfukile papa minjani hayi pfukile man a khensa sungula na khensa kwa moyeni hey mi nghena ro sungula yes oh no amamkela okay andla ku fakazalia MK Khalanga bona nilaniwa na swisisa ku court very ayingepfuni mara problem leyi nga na yona i ku loko munhu a fane a va member ya parliament i fane a resign ka current position nga ka yona ka ntirho wun'wana na wun'wana a tirhaka kona kwa a lava ku join parliament a va a member so loko near 2 days va ni hlongola a va ni hlongoli ni tlhelela ka la antarela kona before so yona problem leyi ni hleketa ku court a fane yi pfuna hi mhaka ku ri vanhu lava hlongoliwaka a va tlheleli mintirhweni ya vona va tlhelela makaya va ya va unemployed kama ni vula ku unemployed mi vula njhani a ni ngo tipolitiki mo nghena hi ku langa no vona ni Khalanga swi nga tirha maybe ni tirha aka ka mfumo yeah ivi loko se hi campaigning
ivi wina mfumo wo karhi ivi va ku ri ya va timembara ta palamende hi fanele mina ni resigna laha ni tirhelaka kona sweswi ku ri ni ta kota ku tirha a palamende. So loko no na tirha 2 days a palamende ivi tatana Jacob Zuma va ni hlongola, problem i ku loko va ni hlongorile leyi a ni tirha kona leyi na ha ri hava ntirho a na ha tlheleli kona ni tlhelela kaya a ku hluphekeni ni ya va unemployed ni lava ntirho kusukela ku sunguleni. I problem leyi ni nga na yona hi mhaka ya ku hlongoliwa ka vanhu ku nga ri na reason yo twala. Ya mara ni ngo phela swi fana na mina sweswi ni nge le ku tirheni laha mingiselo wa mehe loko sweswiwani munhu o ta fika ku khalanga ku na ntirho hi lowuwani i nge tsakeli ku ta na ani ivi ni ta ka xiboho niya loko va fika va ni hlongola laha a va voni ku hayi sa ku hlongola tlhelela ka munghana lonene hoko i ta famba ya tilayithela hi yona problem leyi khalani hi ku lo munhu a kuma ntirho wuntshwa ku fanele ku va na garanti ya ku ya tirha nkarhi wo leha ku fika kwihi. Ma loko ku ri ku tatana Zuma va ta hlongola munhu loko va pfuka namuntlha va ku I no longer have confidence in you ku nga ri na nandzu lowu va nga ta ku presenta ku ni wu endlini ni vona ku ri swi ri unfair. Loko ku ri ku a va ku ni dyohi xo xi dyoha ivi committee ya vona ya milawu yi fika yi ku hayi no u endli leswi na leswi leswi endlaka hi ku hlongola mara loko munhu a pfuka a ku wa hlongoliwa namuntlha ku nga ri na nandzu nga wu endla ende ku ri ku tolo ni tshiki ntirho lowu a wu ri permanent ni tiva ku ri ni ta va ni ri palamende for 5 years hi mhaka ku palamende loko munhu mi votiwile election leyi landzelaka yi ta yi ri ya 5 years so munhu i va a ri sure ku ri 5 years leyi hinkwayo ni ta va ni ri ntirhweni ivi ni ya hlongoriwa. Mara a ni ri masivona swi fana na loko mi nghena laha aka muako wun'wana na wun'wana va ta mi byela va ku kun'wana va ta mi byela ku right of admission reserved kun'wana va ku enter at your own risk futhi lawa leya enter at your own risk se mo risk loko se swi vitsanile hayi but no but it's fine ni vona nyika van'wana nkarhi bota mina ni mi khese swinene mi yi hlayisa nomboro yaleyo mi hi fonela mi nghena moyeni masiku ni minkarhi no ndayihlayisa botek inkombo to mina khensa 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ya i khume timinete ntsena yi nga se ba awara ya mbirhi kwala ka Munghana Lonene FM n'wana hi loyi nhlekani botek papa njhani hi pfukile minjhani n'we hayi pfukile a khensa hayi vulavula na Mavundza la Bivasfort a hi mhlapi na khumba leya MK ya kahle hina vanhu va ka hina hi fanele hi dyondza tipolitiki a ta ha tshamisanga xiswona leswiya swa nkarhi luwa a tshama hi karhi ku viva Mandela tipolitiki ti le ku cinceni mavona leswi swi nga ku humeleleni ka MK loko munhu a nga ri na tihlo ra tipolitiki a nga swi koti ku swi vona na ku swi twisisa. Kulukumba leya Zuma wa swi vona ku se ti kulerini hi ku vona ka mina u le ku seteni ka xikimi lexi a vona ku xi ta hi phusha MK ya mahlweni. Va vona vakulukumba va ku fana na va John Hlophe i vanhu lava va tivaka nawu i vanhu lava tivaka struggle vanhu va ku fana na va Floyd u tirhe ngopfu aka youth league ya ANC i tiva tipolitiki ta ANC in and out i tiva ku va a tirhe na Malema ivi a vona greatness bya Malema kun'wanyana se ni vona onge Zuma u le ku seteni ka xikimi lexi nga ta va sustainable hi mhaka ku hi xitalo vanhu lava nga laha ka MK vo tala a hi lava mi va tivekaka ku loyi i tshama endla yini kwini a endla yini ku va a tsarise vanhu vo karhi a palamende hi ku vona ka mina a va swi khomela ndhawu hi ku a ku nga se va na timembara leti ti nga genuine members ku fana na vona vo Floyd i mavonelo ya mehe yalamo ya ku leswi hi swi vulavulaka swa negative a hleketa ku loko mara ho tirhisa tihlo ra tipolitiki na ku ya hi leswi tipolitiki ti cincisaka xiswona a ta ha fani na nkarhi lowa wa khale kambe a ni ngo lexi xi nga koho i ku loko mi kha mi veka vanhu van'wana mi va veka njhani kasi i va n'wina hi ku a ni lexi a mi fanele mi ndla xona i ku
ku va na nhlengeletano yi va na nhlengeletano yi ku xiboho hi lexi ku fana na loko n'wina ni tsaka hi ku na mi twa ku ma landzelela tipolitiki ma swi vona leswi nga le ku endlekeni a America sweswiwani ka Democratic Convention va teke xiboho xa ku nghenisiwa vanhu vantshwa hi ku vona ku va Biden se hayi i vakhalabye ma swi vona se a swi lo ndliwa hi ku tsala papila i hlongola van'wana i nghenisa van'wana ku va ku ri tinhlengeletano leti va swirho swi ndlaku yini swi mukelaka loko mi tsundzuka mahumele ya kulukomba lwa Khumalo ku ve na maheveheve ya ku i bribewiwile and na van'wanyana bona va lavaka ka 18 members leyi nga endliwa ku na van'wana futhi lava nga bribewiwa ma swi twisisa se leswi mi swi vulaka hi swona na swi twisisa mara nkarhi wun'wanyani nkarhi u vona onge before tamatisi ri borisa laman'wana it's better hi ba ya ha ri na mahika mara na sweswo swi kahle loko mi ku hi ba ya ha ri na mahika kambe xivutiso ku yi ba ya ha ri na mabika ya mahika kumbe se yo wa ku biweni hi munhu yi ri na hi ketseli papa iko papa khetsa 0860002543 timinete inkombo leti nga sala ku va yiva awara ya 13 ku ri kwana nga ni rhumela hungu la mativa mara va ka swi nge koteki ku hi tshama hi va na kurhula a swi koteki twana ni hungu ra kona ri yini ku na ntliwa vhanga eka project ya patu ra ka Mageva to Makhuva contract took advantage of elderly PLC members ava dribula hi CPG plan leyi yi nga kombisiwa tibudget ta 30% local content hi kombela Sanral va ta angula hi ku loko va tsaleriwa papila va ri ava available mativa lexi hi nga ta ringeta ku xi endla i ku ringeta ku va lava Sanral loko hi va kumini va hlangana na n'wina tanihi vaaki kwele emigangeni ya n'wina hambi swi voni ku tlola swa radio a ntivi kumbexani hi ta ringela hi ta va lava va Sanral hi ta hlanganisa na vona la ku ayi famba mi ya lulamisa timhaka ta n'wina na vanhu va ka va patu leri ra Mageva to Makhuva ongeti ku na swiphiqo halaya mi kota ku twanana hi ta kombela na va masipala wa Greater Giyani na vo va nghenelela hi ku a ni swi ndlewa ku ri ka masipala wa vona ku va mi pfuna va mi hlanganisa na swiyenge leswi ku va na ntshamiseko mi va na project ya mahlweni a swi swi lava ku hi ta njekajekisana ka radio a ni tivi kumbexani ni ta twa muhumelerisi na ko mina ni nga mani na hi ku mina no ti haxela ta twa muhumelerisi a hi amukele nin'wana mingiserilo nhleka hlekani butet papa mvulavula na Maswanga ina ka Mchipisi hallo Swangs butet mina ni va ku hi mhaka leyi a va tirhela mfumo lava corrupt mara nina solution loko government a yo yingisa maybe yi teka ti-solution ta hina leti hi ti hoxelaku maybe a hi ta kuma xitshunxo ku ri ku va tshika mhaka leyo impeacha i vanhu ve le henhla ntsena maybe loko a vo endla nawu ka government ku ri loko u ze u tirhela i department ya government loko wo kumeka u endle corruption wa impeachiwa u huma u ri hanchumu u huma u ri hava na mali ya wena ya pension wo humesa sweswo mina ni vona hi nga ri ne a ku ta va mhaka ya kahle vanhu loko va tirha a va ta hlonipha mitirho ya vona se a va hloniphi mi vula hi tlhelo rihi mi kongomisa ka yini xikombiso ku ri swa vava ku ri munhu a ri ku tirheni a ri ku holeni mara hala tlhelo a tlha a endla corruption a kuma mali hi ku endla ntirho lowu a holaku ka wona mara a tlha a kuma mali hikuva a kha a tirhisa swilo swa government a tlha a endla ntirho wun'wanyana lowu ngheniselaku mali and then loko a hlongoliwa mara a tlha ya kuma mali futhi ya ku u tirhe malembe yo karhi why swi nga endleki ku ri na loko munhu loyi a kumeka loko ku ri ku kumeka u endle corruption u vhela u khomiwa u humisa sweswo na mali ya wena leyi a wu yi tirhile n'hweti yaleyo a wu yi kumi u humisa sweswo vanhu a va ta va na ku chava i ntiyiso leswi mi swi vulaka swi na nkoka ngopfu swoswoleswo
kumxana ku fanele ku langutiwa ndlela yo tshinya kambe minkarhi ya ku tala ku va ku nghenelela na mihlangano ya vatirhi ku kha ku langutiwa kumbexani va va na timfanelo to tala ngopfu va tirhela mfumo a ni tivi a kumbe no va jelezela sweswi ni nga swilo swi vulaka ntiyiso na n'wina tiyunion ta hina hi ku na to munhu u yivile mara va tlhela va n'wi yimelela va kha va swi vona na vona ku ri munhu loyi u yivile why a fanele vhele a nga tshinyiwi u fanele munhu a tshinyiwa na vona va tiyunion va fanele va nghenelela ka ku pfuna ku endla milawu leyi kotaka ku controla xiyimo lexi hi nga ka xona a hi ta va kahle no na mitho he ya xiyimo xo tika swinene lexi hi nga ka xona hi ta vona ku yisa ku yini amahlweni andaka ka sweswo kambe a hi amukeleni un'wana miyingiseri nkhenseli papa va fambisa sweswo papa mina hi ndlela yaleyo timinete nharhu ntsari yi nga se ba awara ya 13 inangona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi amukeleni un'wana miyingiseri loyi nhlekani aye Mr. Khalanga minjhani pfokeli papa minjhani mpfukeni i Floyd kusuka la Valdezia ya Mambedi aka tindhawu tin'wana to reta ta ndoke vachelani va damu mirini n'we mali la kwangula ka leyi ya LK ku ri like loko mo langutisa leswi nkulukumba Zuma swi endlaku u lo kokeni ka vayisa hinkwavo lava nga implementiwa ka mhaka ya VBS so ku ra va tisa leni u ku va gedzara tisapotara hinkwavo sapotara ta yena na tisapotara ta lavan'wana lava sweswi va nge le ku tsutsumeleni ka yena lava va nge le ka VBS scandal ku ri va ta leni va ta va na sapota yo tiya ku ri loko fika nkarhi wo va ku a khomiwa kumbe yini va susa tinyimpi leta to fana to sungula leta to kulutiwa tishopo leswi tlha ku tlhelerisa hina vaakatiko ndhawu kasi loko mo langutisa muyisa loyi u tiva na wun'wana na wun'wana lowu nga kona la South Africa so everything la yi endlaka u yi endla kha tiva ku ri yini loko sweswi ni pressa la ni va yisa hala mini lava kona ivi hi ya sala endla swin'wana u ta va pandzisa nhloko tetontoto hikuva siyana hinkwaswo leswi va swi endlaka a ku mu vo mhaka ya tipolitiki kumbe yini ko lava ku xanisa yinsi tanihiloko va n'wi sungulange se za swi lava ku huma ma vona miri i ta va xanisa yini a ni mi hembeli Khalanga because loko mo langutisa hi vona vanhu lava nge le onheni ka tiko ende va yi borha because of va votela ku va hi va themba ku va ta tisa leswi hina hi nga na themba ku ri va ta endlela swona but i state ku ri va tisa vukorhokeri vona va copana tirhekere kwale parliament ma swi vona vukorhokeri bya fika vanhu tlheli va na thembo eka mfumo lowuntshwa lowu nga nghena because since GNU yi sungurini like a ti vona tigalioni ta nghena sweswi loko kha ni vulavula so la Valdezia ku matiraka ma busy lolo ngheniseni ka gezi ka vanhu vo pfumala gezi i vukorhokeri lebyi u nga khala kha byi lava va tshika ku copacopana hi tirhekere le parliament a va tisele vukorhokeri ni mi tilivota wa mina Kes inkomu Khalanga inkomu sweswo miyingiseri Munghana Lonene FM nangona ku Afrika wa vulavula u fikisa sweswo makumu a humelerisiwa hi ncindani Eric Mabasi mina ni Khalanga Pet Mathebula wa risimata wa jimo wa xitlangu wa xingiritano wa caca na makona lawa ndandadza a hlangana nakambe ka nongonoko lowu fanaka ya munduku kwala ka Munghana Lonene FM sweswi i nkarhi wa mahungu ya misava ya awara ya 2 na tatana Hlulani Fanuel Magayisa handle ka sweswo dzumba ra mina a yi ngoveni na Mchangani va ta va ri kwala va ku tisela nongonoko walowo mi tiphina ya ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni ani tata Edzani, Nkowankowa.